Art Beton. Preduzeće Art Beton se već dugi niz godina bavi izradom štampanog betona. Podovi od štampanog Art Betona rade se od posebno projektovane mješavine betona MB30, koji se dodatno ojačava aditivima kojima se sprečava prisustvo vazdušnih jastuka u betonu, pojačava otpornost betona na vrlo niske i visoke temperature i poboljšava plastifikacija betona. Beton se dodatno ojačava mikrofiber vlaknima koja daju žilavost i otpornost betona na velike pritiske i sprečava krunjenje betona. Završna obrada betona je pigmentnim bojama sa dodatkom plastifikatora koji povećava njegovu otpornost na habanje i povećava antikliznost. Štampanje betona vrši se uz upotrebu fleksibilnih gumenih šablona koji svaki za sebe ima određenu aplikaciju i asocira na kamen, stijenu, drvo ili podsjeća na stare antičke trgove i gradske kaldrme. Upravo ova osobina štampanog betona doprinosi privlačnosti ovog proizvoda jer on tako postaje alternativa autentičnim materijalima. Ova tehnika je danas postala skoro nezamjenljiva u savremenom građevinarstvu jer daje neograničen opus boja, izgleda i tekstura, tako da uz kombinovanje najrazličitijih bordura svaki trg, staza ili trotoar postaje ukras grada. Odabirom boje, oblika i štampe postiže se sklad i harmonija, a veoma brzo i jednostavno se može urediti prilaz najelitnijem hotelu, reparirati ulica starog grada. Podovi od štampanog betona mogu se raditi direktno na zemlji, postojećem betonu, asfaltu ili na svakoj drugoj podlozi. Štampani beton se sve više primjenjuje i za zidove i daje bezbroj mogućnosti za najrazličitija interijerska rješenja. Vertikalna betonska obloga za zidove se nudi u velikom broju šablona za vertikalno štampanje sa izuzetnim vezivanjem na bilo koju površinu, štiti podjednako i unutrašnje i spoljašnje zidove. Može se nanijeti na gipsani zid, zid od betonskog bloka ili opeke. Štampani zid je provjereno trajna zidna obloga u svim klimatskim uslovima, a vašem poslovnom ili privatnom objektu pružit će sklad, harmoniju i toplinu. Posjetite naš izložbeni salon Partizanski put BB Mareza 069 012 609 020 281 145. Art Beton.